Lishonile Maswati Lamahle, lishonile Ndebe Nkosi Lenhle sinibingelele siphindze sinemukele ehlelweni iNewsweek lolu ehlelo lapho khona siyaye sikuthulele tindzaba letihambe imbili evikini. Ngwele muhle tindzaba tethu time kanjena. Silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu sesemukele umholi welibandla leManazareth uNyazi Lwezulu kanti-ke silo semhlaba simemukelele lapha esigodlweni kaLozitha njengoba uNyazi Lwezulu utawuba lapha even laseSwatini emaviki lamathathu. Silo semhlaba engwenyama inkosi Mswati wesithathu sithi live leSwatini lifanele lichubeka likubambelela emthandazweni njengoba umthandazo unguyena ophethe impumelelo yelive. Ngonyama emhlaba ikadze ikhuluma esigodlweni kaLozitha Hlezi lapho bekadze imukela khona umholi welibandla leMashembe uNyazi Lwezulu. Nyazi Lwezulu livusele esilweni semhlaba engwenyama inkosi Mswati wesithathu itolo kusihla kulandzela kutheleka kwaso kwalo kuleli ngalesithathu khona-ke even lapho langena khona ekeni kalavumisa. Lunyazi Lwezulu nalo luhambe emagameni aso silo semhlaba ukuthi umthandazo ongilolo obaluleke esibili njengoba kubonakala ukuthi tive letinengi kanye-ke nalabo labalapha even laseSwatini sebangahle balahlekelwe-ke ngibo buntu ngenxa yokuthi labaningi bantu sebajubeka-ke indlebe. Nguvusela kwalo uNyazi Lwezulu kiso silo semhlaba kusho kona-ke kucala kwekusebenta kwalo even laseSwatini njengoba kutawubanjwa-ke tinkonzo evikini lelitako letawubanjelwa esigodlweni eLudzidzini letitabe tichutshwa ngilo libandla lakaShembe. Kanzi-ke umholi wabo-ke boShembe noma eManazaretha uma-ke atheleka khona lapha eveni laseSwatini wemukelwe tindimbane netindimbane tawo-ke emakholwa akhona eNazareth. Kanzi-ke ude lapha eSwatini emaviki lamathathu kutawubamba tinkonzo etabe tichubeka khona ekuleli bandla eBhetani. Lunyazi Lwezulu lunyathele kuleli ngeleke kalavumisa njengoba lithelekeke eveni laseSwatini utovakashela lona leSwatini nekuchuba tinkonzo njengomholi waleli bandla. Kanti-ke uNyazi Lwezulu libuya kuleli kulandzela kufika eminyakeni lophelile lapho khona labamba tinkonzo litathatha emaviki lamathathu solo-ke likuleli tinkulungwane tibalandzeli kanye nebazalwane balo uNyazi Lwezulu kanjalo labo labakholwa kiyo ingolo yakaShembe bekadze bahlangabeteke yena lo mholi khona-ke ekeni kalavumisa. Emva kokutheleka kwakhe ekeni lakalavumisa ubese uyachubeka ngelidwendwe lwakhe letimotolo uyotheleka khona-ke esabelweni khona-ke endzaweni yaseBhetani lapho wahlangene khona
nemakhulu ebazalwane bebekade bamlinzile ngalabovu ukuthi bazalwane bamukele ngenhloko lenkhulu. Kwavakala ukuthi nangombani umholi waleli bandla sewuvele kuthekelelekile, kwabonakala ukuthi bayafuthumala futhi sibili njengoba labanengi ikakhulukazi bomake bekade bamhlangabete ngalolu suku lobo lukade lugcwele wona umnikelo njengengcenye yokuthi bahambe bayowunikela kilo linyazi lezulu. Linyazi lehle emotweni bangena khona-ke elaweni lalo liphumula khona lapho enze laphuma laphumela kuyo bazalwane lapho livusele khona langawashiki emave ukuthi inkosi mayibabusise. Inkosi ibusise. Inkosi ibusise. Kanti-ke kubhekile ukuthi kusachubeka tona tenkonzo bazalwane bachubeke betengela uthi lwabo labachamuka enhlangothini letehlukahlukene noma-ke enzaweni letehlukene kuleli kanjalo naseNingizimu Afrika ikakhulukazi esifundzeni saseMpumalanga. Njengoba nalomuhla bekade bakhona lebekade bede kutomhlangabeta labachamuka ngaphandle kwakuleli ikakhulukazi ngalapha esifundzeni lesiseMpumalanga neNingizimu Afrika. Litiko letekulima selicwayise sive seMaswati ukuthi kunesifo lesibhedvukile satoketilwane i-foot and mouth lesitholakele esigodini saseshiselweni. Litiko liyaveta ukuthi lenta konke lokusemandleni kuthi lesifo singasabalali velonke. Litiko letekulima seliqwayise eMaswati ngesifo se-foot and mouth esibhedvukile eshiselweni lobambele imvuno yetekulima. Umhlonishwa Bonganzima uthi le sifo sibonakala edibhini letinkomo lasemkhwakhweni enziweni yasehluthi. Kubika ukuthi kutholakala itinkomo letisihlanu lebetisolakala ukuthi tinaso lesifo njengoba tinetinkhomba talesifo emtimbeni yato. Imvuna ibike ukuthi letinkomo letisihlanu lebetisolakala ukuthi tinalesifo tibese tiyacilongwa tatfolakala ukuthi vele tinaso emtimbeni yato. Kubika ukuthi tiphindze tahamba teyohlolwa naseveni naseNingizimu Afrika lapho tifike tatfolakala ukuthi vele tinaso lesifo. Letinkomo tibese tivayola ndzawonye ikakhulukazi tonke tinkomo tisefutane nendzawo lokufaka ekhatsi lavumisa kanye nenhlangano. Kubika ukuthi kutawobabede tifuyele titohamba kule ndzawo njengoba uhulumende uphume umkhankaso kelapha lesifo ngokushesha singaze sanze nelive lonke. Mhla ka-12 May 2025 litiko lithole ubikelwa noma lithole umbiko ukuthi kucubuke sifo kuthiwa i-foot and mouth disease. Lesifo lesibonakele edibhini lasemkhwakhweni. Lelo dibhi lelo ngilelidudane neluthaka la khona sithelelana neKwaZulu Natal ikakhulu kule province yaKwaZulu Natal lesonzele kakhulu lapha kubophongola. Tinkomo ke ditholakele ukuthi setinaso lesifo se-foot and mouth. Kwase ke kutholakala ukuthi asitihlole masinyane ukuthi tibone tikhombise timbawu talesifo. Kwase ke litiko liyagijima seliyatihlola masinyane leto tinkomo kwatholakala ukuthi letisihlanu takhona vele tiyakhombisa ukuthi tinaso lesifo. Kwase kuthathwa ke ma-samples ahamba yawuhlolwa elaboratory yethu nangaphandle ke saphindze samikisa kulenye ilaboratory eSouth Africa. Vele kwase kuyatholakala ukuthi letinkomo leti khona lapha emkhwakhweni tinaso lesifo. Kanti tifuyo letitsindzekako tinkomo netimbuti kanye netingulube. Indvuna yelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana umhlonishwa Mancoba Khumalo sowuvakashele inkampani yakaSomi lekumathapha lekhicita emafutha ekupheka. Indvuna ifike yadvumisa kubona kwekudlondlobala kwawo kumsebenzi lontiwa ngile firm kanye nekuvula emathuba emsebenzi. Indvuna yelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana lomuhla ivakashele inkampani yakaSomi
le yavakashelwa silo semhlaba eNgwenyama eNkosi Mswati wesithathu eminyakeni lophelile lapho le nkampani beyisachubeka-ke ukuthi tibeke kahle ukuthi iqhubeke nokusebenza. Lo mudla induna ifike yahlola ukuthi ngabe le nkampani ichuba njani, yathola ukuthi umsebenzi lesewendekile sengilolo omkhulu sibili. Kanti-ke induna iphindze yasikhulumisana betindzaba yaveta ukuthi le nkampani yabonakala ukuthi ingilo lekhulako futhi lekhombisa timpawu ukuthi ingakhona kwenta imikhicito yonke lephatseleneke naloko lokukhicitwa ngile nkampani khona-ke lapha eveni kwakheke amathuba emisebenzi. Isikhathi esiningi-ke bathi bakumikisa isikhwahlande kepha sebafuna-ke nyalo phindze benabe ukuthi bakheke lama-factory la ekhaya futhi lasebenzisa le soya mill kuze ukuthi lokhu lokwakhiwako le lapha bakumikisa khona sale kwakhiwa la ekhaya. So silo msebenzi uyaqhubeka. Lokunye-ke lokusilethe lapha kulokutobona le ndzawo labatawuqhubekela khona ba-expandele khona ngoba asifundi ukuthi lapho lokungakhiwa la ekhaya bakwakhe esikhwahlande bese bamikisa nje lama byproducts abo. Kuyasijabulisa-ke lokho futhi-ke lamanye alama byproducts abo asebenza kwakha i-animal feed. Sebayasupply nje kubo Feedmaster nalinye inkampani letifana nabo eSouth Africa letakha i-animal feed nabo. Umphathi wale nkampani naye uchazele betindzaba ukuthi bayinkampani bayatfokota ukuthi bavakashelwe indvuna njengoba batawukhona ukuthi babike tingqinamba lebadibana nato. Waphindze waveta ukuthi le nkampani ibonakala-ke yenta kahle kakhulu umsebenzi. Wabonga nemakhosi elive ukuthi ayibusisa ukuthi bakhona kwayo. Honorable Minister came here today to see the factory is running, how is running, how is performance, and any challenge I have. So I explained him the challenge is very small, but we still under process, under capacity because of soya. Soya is coming very slowly. Because of the harvest started late because raining season in South Africa and also Eswatini. So, and we started producing this month like 8,200 ton and next month 10,000 ton. Yeah, tonnage of the soya. And we carry on with that one and we export also some product to Mozambique, to South Africa. Kanti-ke uphindze waveta ukuthi bayinkampani babona-ke matfuba lamahle kwakha imisebenzi bakhele sive seMaswati. Kanti-ke lokhu kutawenteka ngendlela letimbili letehlukene njengoba labanye batawutisebenta bona labanye bacashwa ngiyo le nkampani. Litiko letemafa belikadze libambe umfundzasikolo kanye-ke netimbunga kubafundzisa kabanti ngekusebenta kwalo lelitiko. Kanti-ke timbunga tiphindze tatfola litfuba lekubuta mayelana nenchubo yalo lelitiko. Lo mfundzasikolo lebe ubanjelwe ehotela eHappy Valley beungenelwe timbunga kanye nelitiko letemafa. Kulo mfundzasikolo litiko letemafa belifundzisa tona timbunga ukuthi kahle kahle kwendekani khona etikweni letemafa kusukela ekucaleni kusendiwa yona i-budget speech. Kulo mfundzasikolo timbunga tibute imibuto lehlukahlukene lokufaka ekhathi ukuthi kubangelwa yini ukuthi iphute kuphuma imali yekuthenga emathikithi eluhambo uma kukhona lapho khona kumele live lithumele umuntu khona lize lelo thikithi lidule. Timbunga tiphindze taveta ukuthi kumele kubukwe tindlela tekutfutfukisa tetemphilo kanye netemfundvo khona ngekhatsi eveni. President wayo indlu yetimbunga uvetile bumcoka bawo lo mfundzasikolo waphindze waveta ukuthi njengetimbunga sebatfole nelithuba lekubuta imibuto kulo litiko letemafa. Litiko laka finance liyinhlitiyo yelive. Na utawukhuluma njenga service delivery. Since litiko laka finance asengilobhekisa nje uhulumende kuyahlela izinhlelo letiningi lokumcoka kakhulu eveni ngito tempilo ngito temfundo ngiko ukuthi lusito liyafika esiveni manje nabonke batawukhala ngekuthi uyati kutimitha tibhedlela uyini imali sibuta kona ke lokho sibukuphi ngoba lokunye ukhanza ukuthi kanje kubukeke ukuthi letinto tende kanjani imali yabudgetwa iyakhoma iphuma ngesikhathi yini nangaba iphuma ngesikhathi ibanjwa yini phindze sibude ukuthi laba sinika letinto
noma ngangili-building babhadaleka kahle yini ngoba nabangabhadaleki kahle ngiko lokhu ugcina ukukhanza ukuthi umnakathengisela uhulumende into edula kakhulu yini uyadi ukuthi uthengisa nyalo nje uyawubhadala emva kwesikhathi esinzi kakhulu uhleke le-president welitiko basikhombisa ukuthi khona lihlelo lebeda nalo lolutakwenza ukuthi kubhadaleka kukhontroleka nje kwahulumende wonke mayelana netimali ukuthi awukwendeka malula sibhekile-ke ukuthi de indlela lehloniphekile kutawungena lokho ngako-October lokuthi sancele sikhulumisane nesebudla. Indvuna yelitiko letemafa ichazile ukuthi lo mfundzasikolwa utolisita njani live kanye nemaswati onke. It's critical for senators to understand what happens to the Ministry of Finance, especially the Finance Committee in Senate, so that when bills come, when we're coming for requests, that they have a deep understanding of how the ministry works and what the ministry does, so that they can give us the support and know and have the information at hand, so they can either ask tough questions, but at least ask appropriate questions exactly to what is done in the Ministry of Finance. So as we go through today's workshop, many questions are asked, we'll respond where we can, advice is given, support is given to fix things, and you find a day like today really helps us a lot, even as the Ministry of Finance. It's not only for Senate, as a Ministry of Finance, to know what is, whatever advice they possibly have for us as a ministry. Indvuna beyichaza ukuthi kumele babe mcondvo munye nayo indlu yetimbunga kuze batokwenda timpilo temaswati kube nguleto letingcono. Indvuna yelitiko letekwatisa kuchumana nebuchwephesha imbunga Savannah Maziya sokusukumise ngalokusemthethweni luhlelo letebuchwephesha noma-ke i-app litawutfolakala etincingweni lapho khona emaswati atawukhona kutfola lusito lwahulumende khona etincingweni noma kusebentisa tebuchwephesha. Lolu hlelo lubitwa nge-Government in Your Hand. Indvuna yelitiko letekwatisa kuchumana nebuchwephesha imbunga Savannah Maziya namhla-ke iphamise ngalokusemthethweni luhlelo lohloseke kusita-ke emaswati ukuthi akhone-ke kutfola lusito-ke lwahulumende ngekushesha alapho kuyakhona khona abasebentisa-ke tebuchwephesha lolubitwa ngokuthi i-Government in Your Hand app. Kanti-ke futhi nayo inkampani egweleka umthelo kuleli yeSwatini Revenue Services nayo-ke iphindze futhi iyaphakamisa ngalokusemthethweni luhlelo lwabo lolutawusita-ke labo lababhadala umthelo lolubitwa ngokuthi i-TaxPal app. Indvuna yelitiko letekwatisa kuchumana nebuchwephesha imbunga Savannah Maziya ivetile ukuthi lowo kumgamo lomudze kakhulu-ke losanjiwe live kuto-ke tebuchwephesha waveta ukuthi live likangwane litawufika kuye 21st century. Today is not just the launch of a mobile app, it's the dawning of a new era, one that reshapes how Emaswati engage with their government in an inclusive, dignified, and modern way. Today, we officially unveil the Government in Your Hand mobile app, the first phase of a bold and far-reaching national mission to bring government services closer to the people using digital platforms. We're so very proud to be launching this achievement. I mean, it's been 4 months, as you say, CG, and it's we're very happy to be able to work with you. You really were a breath of fresh air for us because we wanted to be able to have someone we could work with who was really open and really saw where we wanted to go and really understood where we were planning to get to for the nation. So thank you for that. The app lephakanyiswe ngiyo indvuna itawusita etintweni noma-ke kulusito lwahulumende lufake ekhatsi. Libandla lelibuke kusebenta kweliposi lembane lelingu.sz kanye-ke nemlawuli wetekuchumana babambe umhlangano-sikolo lotawuthatha emalanga lasihlanu lapho khona bebakhulumisa kabanti ukuthi tinkampani letinayo i-internet tisebentise yena.sz lokungilo likhasi langcono umshina noma-ke lokukhona kusebenta kulo-ke liposi lembane khona lapha eveni laseSwatini. Litiko letekuchumana nebuchwephesha lithi lakangwane lifanele nalo ukuthi lithathe isikhala endzabeni tebuchwephesha ikakhulukati emakhasini lahlanganisa-ke sona sive lokufaka ekhatsi bona bo.sz. Kanti-ke lakangwane latiphakamisela lona-ke likhasi lalo le.sz lelabe seliphakamisana lekomiti lelitawubuka leli khasi. Lomuhla bekathe kunemsebenzi wekucecesha-ke labo lababukeke yona indzaba yokuthi lakhangiswa kanjani-ke lona likhasi le.sz lapha eveni kanjalo nasemhlabeni. Sekela amabhayeli omkhulu etiko letekuchumana nebuchwephesha lichazeke bumcoka balomsebenzi. We need to have our own companies, our own organizations, and even families having their own domain names under the .sz domain, so that we have
So this is what we need to see as a Maswati. We want to see the internet grow. That is, we want to see the internet domain name adoption grow under the .sz domain, so that we have our identity even online, the identity of our country, the identity of our nation online. Thulani Mfakuzile bekatsamele umphathi lawulo tekuchumana eveni yeSeacom vetile ukuthi lokhu kutawulekelela luhlangothi ukuthi likhona ukukhula futhi ke likhona ukukhangiseka nasemhlabeni. I think from an ESCOM point of view, and by extension the government, our interest is to ensure that there is stability and continuity in as far as the .sz and internet ecosystem is concerned. It is from that perspective that we try in the initial stages to make available resources for the Committee for Ethnic to be able to start the activities as Dr. Metula has indicated that there is a work program that has been laid out, so to make sure that we kickstart that, we are trying to make sure that all the resources that are required are made available. Dr. Andile Methula naye uchazile ukuthi lokufanele ukuthi kwendiwe ngileli bandla lekaliholako fanele ukuthi likhangise lelikhasi ukuthi laSiswatini likhona kwateka emhlabeni wonke jikelele. Zama lokuthi sibafundise kanye ukuthi sesiyipromote kanjani le domain yethu, le domain name .sz. So nguloko nje lesikwendako sizama ukuthi sibafundise technically ukuthi kufanele bayiphathe kanjani. Kwesibili sedama ukuthi silokhuze sibafundise ukuthi bangayipromote kanjani. Lokukhulu kakhulu esifuna kwenda ukuthi leti nombolo lesebenzisa lo .sz tikhule ligcine titinenge ifanele nalamanye emave ngoba lo .sz ngesikwakhona kufanele sabe licapho ngoba .sz uligama lelivela la kangwane la internet. Tingako lebengikatse ngimphathele tona amaswati amahle libito lami nginonto bengakathabeze ngihambisana naye ngosikhona kaMakagula. Sikufisela ukubukela ukuthi inhlelo netawulandzela usale kahle.